Tas Allah, baju Allah, parfum Allah, tinggal pilih. Wak telepon si Man dulu. Halo Man, di Mang. Jadi wak pai Valentin. Hep, bunyi suara orang mana telepon? Bisa ya? Itu kan sawo si jam. Dendangan sama si ngece ya. Jawabannya mana? Siman? Siman siapa ya? Selidiki kok. Bawa cewek angkan? Bawa lah dia sama cewek dia. Mbak Along kemarin Valentin ada cewek dia yang magang gitu yang. Bawa beko. Hah? Pai Valentin kece eh? Adalah si siapa yang ngatai lah mantali ke paile baju lah pakai parfum dan tadi parfum molto. Pokoknya ada alasan nak ada cewek doh ang bawa anak etek sunah kai kok anak dajon ang bawa anak dajin anak dajun kok si sia lah pokoknya ada cewek pasang-pasang ada buat cewek lah tunggu nga hari kini kok kapai on the way le menjapui cewek ke rumah lo deh. Oke lah, assalamualaikum. Mati tuh ah Valentin sekali kok pasti seru hang out sama kawan-kawan den. Gini kok jaleh gue minta itis ke abak dulu. Abak tadi ya. Hep. Apa kece kamu? Minta itis? No, nggak ada cerita minta piti. Ayah laki induang li tentu dia. Merayakan Valentine minta piti ke waden. Oh, ndak bisa. Nan kini ko ang bubui umpik di muka rumah, ang panggang sawok tun, datu ang mandi, ang makan, ang lalo. Ngerti yang? Ndak ada cerita-cerita Valentin. Ang kece awang kapi yang Valentin kece anak raya-rayan. Kanciang kaja papuih dan tuh yang. Capek ang bubui umpik. Valentin ang sabi ke den. Naik daun den kok. Naik dagaran yang leko. Jadul